Kako smo? Kaj to jemo danes? Kaj ješ? Ja. O, super. Pavel! Pavel, kaj delaš? si pripravljam hamburgerjev. O, Marija, je to dobro pa to je, ha? Ok, super. Seba. Ja, seba, ja. Kaj ti tudi? Hamburgersa, kaj je to? Živi. To je bilo dobro. Je, dobro je. Kjero meso pa je to? Super, taj je moj brat Leo. To še pa. Argentinska krava. To mora biti dobro. To je argentinski pes. Evo ga, kaj si rekel? Pes? A, ni pes, argentinski pes. Kjera, kuži? Ok. Naredimo en video. To bom pokazal mojim prijateljem v Sloveniji. Sorry. Pa še punčke. Kako pa punčke delajo sandvič? Dan. Creo que te gusta a vos. To pa drugim njega. To bo ti super.